تەماشەڤانێ خانی تیڤی دەماوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de sê mijarê me yê xweş hindik û rindik hene em ê bi hev re gotûbêj bikin û nerînê xwe bêjin binirxînin rexneyê xwe jî bikin silavê xwe jî bişînin rexneyê xwe jî bişînin û qehwe xwe jî bixwin em dest pê bikin. Berî çend rojan li paytexta Almanya Berlînê konferansekê li dar ket. Konferansa Kurd û cihûwa li diasporayê yekemîn car tiştekî bi vî rengî li dar dikeve eşkere û civat û salon û nirxandin. Tiştê jê kêm bû belkî piçekî medya jê kêm bû ji aliyê organîzekirinê. Medya Kurd, medya İsraîlî gerek tê de medya Alman jî heta hezir bana ji ber ku di têkiliyên di navbera Kurd û cihûwa de belkî yekemîn car tiştekî bi vî rengî tê organîzekirin û tê li dar xistin û metirsiyê wê hene yanî êrîşin li hemberî vê konferansa hanê ji aliyê Tirka, ji aliyê rejîma Sûrî, rejîma Îranê, erebên nijadperest, kesên ku îslamîstên yan jî cîhadîst in ku her tim Kurda tawanbar dikin ku cihû ne, ku İsraîlî ne, ku siyonîst in, ku tiştê bi vî rengî tiştekî gelekî baş bû, tiştekî wilo cesaret tê de hebû, wêrekî tê de hebû. Ana me re li gel bi ne li gel bi mesela gidine yanî lê gavekî li pêş bû, gavekî baş bû, wêrekî tê de hebû, kurdewarî tê de hebû, kurdhezî hebû û têkilî di navbera her du aliyan de hebin yanî çima têkiliyên dewleta Tirk bi İsraîlê re heye, têkiliyên resmî heye, fermî heye, sefaretxaneya İsraîlê li Enqere heye, sefaretxaneya Tirkiye li Tel Avîvê heye. Yekemîn dewleta misilman ku dewleta İsraîlî nas kir, dewleta Tirk bû. Di çil û nehê de İsraîl di çil û heşta de serxwebûna xwe elan kir. Dîrekt piştî wê bi salekî dewleta Tirk wê nas kir. Ev dewleta hanê etiraf kir û ma. Serdema yanî ev ti carî têkilî di navbera dewleta Tirkiye û İsraîlê qut nebî, belkî sar dibin, belkî acîsî lê qutkirin tune. Ne ser asta ekonomî, ne ser asta siyasî, ne ser asta eskerî û a dîplomasî. Tiştekî baş bû yanî çima heqê Tirka heye li ser hemû radeya tişt aldar bixwin, heqê Kurda tune ye ku rûnin yanî ew Kurd û cihû ne em nebêjin İsraîlî, Kurd û cihû yan jî Kurd û İsraîlî eşkere li Berlînê Kurd neçûn Tel Avîvê guherin, Tel Avîvê jî rûnin neeybin, ne şerm ne kêmanî ye, giherin û rûnin li wê derê û eşkere ti carî me re nikare ji Kurda re deyne ku ev mesela kêmanî ye, hemû kes wilo dikin. Filistînî ku xwediyê dozêne, kontaktê wan û danûstendinê wan û peymana wan bi İsraîlîya re heye. Ereb ku xwe dibînin bavê Qudsê û bavê Filistînê yanî dewletên Ereb nemaye, rejîma Sûrî niha rejîma Sûrî a Colanî danûstendina li bi İsraîlîya Rûdinê ser asta bilind, ser ne komele, ne kesên sivîl, ne kesên siyasetmedar ku dîrekt yanî berpirsyarê dewleta İsraîlin. Çima ne heqê Kurdayî? Heqê Kurdayî. Heqê Kurdayî û ji me jî de heqê Kurdayî ye. û İsraîlî di vî warê hanê de gelek
تیمانیت حقی کردا دکرن براستی بقواسی کرد جه اسرائیلی حز دکن اسرائیلی جه کردا لگوری می حز ناکه ولو بدزی و اشکره ناکه پشتگیریا خوش بو کردا تنی ولو بشیوه کی نرما و سر فيسبوك وسر نظام تويتر ولا نتنياهو نظام تشتركار قوتي نا تشتين اكتيف وديركت لازم نانا كس بيجن نا اسرائيل نكاربك نا اسرائيل كاربك اسرائيل بنارن قهندا دنياي تبي قهندا قانون الناف نتوي قهندا تشتكي وشكر جا حزب الله دهنري لبناني شكر حماسي وشكر غزة نتن دهندري فلسطيني دهندري غزة دنا حتى دهندري إيراني ده شاني سري إيراني بي تكسي بالتنا سري خو دولتك ولو بشوك ولو بوستك يعني بقاسي ام تشبجن يعني دب بارس جاي كرداناي دولة إسرائيل شاني سري وانكسي تشتين سري تركا دهندري سوري ده قرمين وربينا إسرائيل اللي تركا دخل يريد أقوى سولو تنا حسابي كسيدك ده بتشكي ولو بتشعبك الكردا بنر ما تشتكي سيدنا خوستي بتشكي بشتجيريا ما في كردا دوزا كردا بكل سر ساحانا بنتوي سر آستانا بنتوي كرد اشتر براستي ستاتيا كي راستي بيجن والله إسرائيل يعني قنجية إسرائيل السرمة هي خيرة إسرائيل في ستاتيا يعني أنا خيرة أمريكا هي باشوری کردستانی اگر نه جورج بوش عول باف سالا نوتی نوت یکی دبا ستاتیا کردستانی چی ندبو اگر نه جورج دبلیو بوش کوری جورج بوش ده حزار و سیاده رژیم صدام حسین تیک نبرانا فدراسیون لکردستان عراقی ده هندری دستور بنگهین عراقی تکز ندبو لو ما كردي ما بتعيبت كردي روجاواي كردستاني ناوي جورج دبليو بوش ناوي كرم باوي آزاد وي ناوي هاني ايجا نها اسرائيل يانجي اب اكتيفيست يانجي ليكولينر يانجي روجناموانين اسرائيلي دبي بيتشكي پشتگیریا مافی کردا بکن کو اف تشتی کل سرمتی گوتن مديا تركا مديا عربا إسرائيل دوامين جو كردستان بين إسرائيل دوامين جو روجاوار بين إسرائيل دوامين جو كردكي نظام شواب ويسر سيونيزمي وسر إسرائيل ده حسب ده بر إسرائيل بيجا راسته وهذا بيشتغلي يعني ببختية كل كردات كرن برا إسرائيلي بيجا مي بيك بينن راستي مي بيك بينن امين يعني وان ببختية هان وان قومانين هان وان توانباري هان براستي بيك بينن وخلاص امي پشتگیریا دولتکی سر بخوا هریمکی سر بخوا هریمکی فدرال روجاواد حتى تدري باكوري كردستاني ده امي جدي بخرتي بالصميمي نزيكي في مثلا علي لا وجي ولكن يعني لكن لو ما آجر كتي تركا آجر اف تشيروكا سرجا آشتيه ويلا بلزو وبزو عجله وتسليم بفن وسلاح ما فجن واسرائيل دجمنه مي واسرائيل نظام تشج دفي خابو وش دفي بككي ودناف مديا بككي دي يعني انا اسرائيل دوستانيا كردا سديسد نكري اللي دجمناتيا كردا جي نكري دجمناتيا كردا نكري يعني ذكر بيجم هل وستيواني يقولوا بشكل نيجاتيف حبون يعني رولا هنري كيسنجر ولوبيا سيونيزم داين لغوري نارينا ما يعني وكي چاوديركي سياسي لكولينركي رولا از نكارم دستي إسرائيلي جي بيمانا جزائري مشو نا از نكارم يعني رولا هنري كيسنجر جهو وناسكريه كو يكي جو قرمن سيونيزم دهندري أمريكا دو اف نكارم يعني از دو مثلا ريفراندوم
1070 شكلي ولو صورة معملة سيوكي ما كوريا قد يقولوا چند درشمه چند سلوگانا ولو قدن وفالا 18 شعبی هات ایران هات نظام پشتگیری کردانه کرن و کردانه پاراس برای اسرائیلی بگوتانا ایکولوژی کی کردا به از سری نظام تیخم چه برای بگوتانا اجباوی و زیدهی و نزیکی وی ببین نکر يعني بيقومان يعني تشتن دروشكي ولوده كرت مغدورن يعني مغدورن اف حقا صايريش لسر كردات هيكرن تاوان باري وتيكلي ونظام چه وحوالي اسرائيل وحوالي سيونيزمين ونظام چه خواسكار راس با خواسكا اسرائيل جي ولو بوي گرما وان تاوان باري هاني پیگ وان یا بگوتانا راست ويچا غيمي بيجن قنجو قشم عفرم جو كردار في هركس لبرجماندية وخد برسما دي سياسة دي چينا بمرا دريا بقري يعني وفي اسرائيل انا وكي برنسيب سر آستا تاكي كسي وكوشنگ يعني وكوشنگ از وكي برنسيب يعني پشتگیری دوزا فلسطيني ما وك ملتكي بندست اسرائيلي دكارن چاره سري كي ديمقراطيك وعاقل وسوزي كدان فلسطينية بمانب وان دو اوسلو دو پیمان امضا کرنه مور کرنه سوزي كدان فلسطينية وان سوزي هان بيك بينن نزيده پیمانا کو ريزيج پیمانا خور بگرن ريزيج اسحاق رابين رو بگرن وي چاقي کو پیمان بياسر عرفات راو کرن نويجي ناكن از وكي نرينا منات حاكي كسي اف نرينا مننا لا خالي تي في نا نظام آمنه از بر پرسياري بيميه از دوست و آلی گرو پشتگیری دوزا فلسطینی من گلی فلسطینی من لهمبری ظلم و زورداریا اسرائیلی اف سر آستا تاکه کسی لی کرد سیاست مدار کرد اکتیویستین کرد کوملین کردا روشنبیرین کردا لی کولینرین کردا بچن تکیلی چه بکن به کوملین اسرائیل بلوبیا اسرائیل لألمانيا لبلجيكا لحردري از نلدجم يعني تشتكي خير كرداتي دهبه از بيجم سد حفرم وبراسي يعني كسين كوفي كونفرانس هاني لدار خستن اورغانيزا برز احمد تانر وردي وهوالي نوي حمو كسين كو كدا وان ده آمده کرنا في كونفرانس هاني ده حبو از سلاف جوان ردشينم ريز وسلاف وبدلگرمی سپاسی اوان دکم کسین بشدار بونجی کسین دوی کنفرانس ده بشدار بونو نرینی خو گوتن جبر کل بشداری ده کنفرانس کی به ویرنگی ده دمه کی به ویرنگی حلوست کی شورشگری براستی دوی يعني بوی بونه يعني جئزنا والسلاوة كي جرم وحنبيزة كي جرم وريزكي جرم جبو بريز عبد الله دمرباش بشين عبد الله ابي بالراستي تتشتكي جلكي باشكر تتشتكي استيد جيجم نهاوي ابوشي ايريش تبكن نها وتنظام تبكن دزي صولاته حلوستاته حلوستكي كردواريه حلوستاته حلوستكي كردستانيه حلوستاته حلوستكي روشنبيريجي چوار روشنبيريه كنت بيرو بوچون چيروك ميروك آپو خاپو كو اسرائيل دخواست وي بكوجه و اسرائيل دشي كردايه وفان درو مروي هانه تقبولناك اگر تقبول بكرانا يعني تب 5 قرشا بكريا تنتشوفي كونفرانس هانه تتشتكي جلكي باشكر حلوستاتا از بيروز دكم از دست خوشي لتدكم جبرايتي بچوك بري من رخنا لتكر اصديسا خود يوان رخني هاني مجبركو روشاتا نهان جدايه لغوري آگاهي يهاشتن ما كنت نها ايدي خودي هلوستكي رخنگيري لهم بري PKK والهم بري سياسات وبوليتيكاين PKK ودكو دولاب وفرين خاپو وتفقرا خاپو چي نهات خودي هلوستكي زلال
هەلوەستێکی یعنی چ بێژم وڵاتپارێزیە درستە و شۆرەشگەریە بمین بڤی ڕەنگی بمین بڤی ڕەنگی وێ خەلک li te binêrin wê ji te bielîmin wê Osman Baydemir li te binêre wê ji te bielîme ev ê dinê ku di nava kenekê û teneke û ev kesên hane jî wê li te binêrin tê bibe mamosteyê wan wê hîn cesaretê ji te bigirin li ser vê helwesta hanê bimîn ne ez sibe dest bibînim di Stêrk TV de û tu û Amed Dicle û dîsa yanî bi çavsorkirin bi xweşî bi biratî û nizam çi û qedate û medate û ev çîrok mîrokê apoçiya dîsa te bînin xendeka xapandinê ji bo Xwedê yanî bimîn xwediyê qedir û qîmeta xwe Kurd bi vî rengî jî wê ji te hez bikin yanî Kurdên bi sed hezara hene ji min bigir û derkev xwedî helwestên rexnegerî xwedî helwestên welatparêzî xwedî helwestên şoreşgerî ev e ku tu ji Apor bêjin na tu ji PKK bêjin na heqwa sed sal me got erê û me kir û em xwedî helwest bûn û xwedî ket bûn û kesek nikare bi qasî posê derziyê biaxive lê niha dem hatiye ji bo xatirê Kurd û Kurdistanê ji bo xatirê şehîda ji bo xatirê mafê gelê me na ji tirkleşmerê tirkleşme û baxçelîleşme û mehepeleşme ku Apo dixwaze li ser me ferz bike na Kurd dikarin konferansa çê bikin çawa diçin bi Tirkê nijadperest peymana mor dikin peymana li ser firotina gelê Kurd û çavê wan bar nabe li Berlînê ya û ne li Tirkî jî li Berlînê û ne li İsraîl jî li Berlînê çavê wan bar nabe ku Abdullah Demirpaş û Selîm Çirûkaya û İbrahîm Xelîl Baran wilo bigêjin hevdû û biraderên din derînê xwe bêjin gotinê xwe bêjin bê tirs bê bi wêrekî bi eşkere bi zelalî rexne li İsraîl jî bikin ku İsraîl heta niha çima Kurda wilo hiştî û bi xurtî û bi dilgermî nêzîkî Kurda nabî yanî kesekî Kurda tune ye ne İslamîst Kurda insaf kirin ne çepgir û Sovyet Kurda insaf kirin kesekî biçek em kapîtalîsta modernîte Apo sibên îro êvarê şerê wan dike ew biçekî Kurda insaf kirin bere yanî İsraîl jî wilo xwedî helwestekî bi vî rengî be tiştekî gelekî baş bû yanî bi rastî spasî dubare sêbare dehbare ji bo kesên ku organîze kirin kesên beşdar bûn û dîsa di serî de birêz biraderê hêja siyasetmedarê hêja serokê berê ê belediya Sûrê mamoste Abdullah Demirbaş ti niha bi vê rewşa hanê tu yanî ez karim navê te bibore ez karim navê te Abdullah sed carî Demirbaş yanî Demir sed carî baş Demir hezar carî baş ez vê dikarim bi rehetî bêjim ji ber ku ez dema min te dît min wêneyê te dît di hindirê vê konferansa hanê ez şok bûm bi rastî ez vecî niqîm demekî rexneyê ku mero dike biçekî belkî serd bi belkî hişk bi belkî biçekî biêşîne lê rexneyên avakir rexneyên ji bo guhertinê ye ne tiştekî me yanî di nav yanî tu ew dijminatiya takekesî tune baş e medya Tirka dîn bû har bû bi çolak ket cilê xwe çirandin derbarê vê konferansa hanê Doğûperîz çek û medya MHP û Oda TV û nizanim çi û Kerrafî TV û tiştek nema û êrîş nekirin ez mînakekî tenê dijwar ji bo demê yanî ji xwe li vê mînaka hanê bînin rojnama Tirkiye bêçî li ser vê konferansê hanê nivisandî
êrîş û Mossad li dûwê ye û nizanim çi û çend Kurdan anîye û lêkolîn henê Kurd nizanim Mufîd Yüksel nizam çi gotiye, nizanim Mehmûd Teymûr çi gotiye û tu yanî êrîşekî wilo reşkirin ha û bêbextî li ser vê konferansê hanê. Tu dibêqey wê ev konferansê hanê a sibe wê Tirkiye biqûtî. Helbet ana helwesta dewleta Tirk me berê jî gotiye ez dubare dikim. Çîrok mîroka aştiye û pêvajo û soroca aştiye wilo li ber guhê wan ketibû ku Amerîka û İsraîl û Ewropa dixwazin statûyekî li Bakurê Kurdistanê yan li Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurda tiştekî çê bikin. Wana har bûn. Acele xwe avêtin bextê apû kaşmer çareserî demokratîk bîne bi vî rengî. Ji ber vê bû yanî. Niha wê bêjin binerin me got heva konferans li Berlînê li derketê dibêqey piştî 24 saeta 48 saeta 72 saeta xelas İsraîl wê piştgiriya xwe ji bo Kurdistanekî serbixwe eşkere bike û hewl bide. Ana İsraîl li Tirka dixe. Nizanim Bakuriyê me dişopînin yan na yanî. Di hundirê Sûriyê de deverê ku cebelxaneyê Tirka heye, baregehên Tirka ya vingeh ji bo baregehê leşkerî datîne, İsraîl tê divê gurm lê dixe. Berî çendakî çend roja li Hemsê. Li Hemsê çekên Tirk, eskerên Tirk, subayên Tirk hatine kuştin. Tirk elan nakin. İsraîlî tê wan li wan dixe. Pozê wan difirkîne. Pozê wan di erdê dide li Sûrî. İsraîl û Tirk û Recep Tayyip Erdogan û dibêjin nizanim çi û binerin îro li Dewha civînekî awarte çêbîyê ji serokên Ereba re ji bo piştgirî ji bo Qeter ku İsraîl ku têkiliya wê bi Qeter re heye. Lê ne têkilî nas kir ne virdin ne wê de. Çû di hundirê Qeter de êrîşî Hemasê kir. Erê negî haş te encamî. Lê hewldana İsraîl bi vî rengî bû. Yani İsraîl wilo ye ku ji bo parastina xwe ji bo ewlekariya xwe bavê xwe nas nake. Heyman û û têkiliyên di nav dewleta de û serwerî û merwerî li cem İsraîl te ne. Sibe hema Tirk wilo piçekî xwe pîs bikin û Hemas baregehê Hemasê yan bîroyê Hemasê werin Enqere İsraîl yek nake dido wê here di hundirê Enqereyê dilmaxe û ne dûr e demê pêş dem tiştekî bi vî rengî bibînin û yanî ez li dijî şerim lê eger tiştekî wilo çêbive kî ji cem Xwedê kevirekî li rejîma Tirkî xe yanî li rejîma Tirkî xe ne li gelê Tirk xe li rejîma Tirkî xe wala ez jê re bêjim eferim. Ji ber ku dewleta Tirk agir berde di bajarê me, milletê me, mafê me. Dewleta Tirk yekî wek xapû wekî kertekî lêmberî Kurdan dişixulîne. Ê ez ê çi jê re bêjim na wala ez şermezar na wala şermezar nakim. Eger sivîl netê de ha İsraîl lê xe li artêşa Tirkî xe li istixbaratê Tirkî xe li kirêgirtiyê Tirka xe li çeteyên Tirkayê li Sûrî xe ez ê bêjim eferim ji İsraîl. Wê qenc û noşîcan bi Recep Tayyip Erdogan. Ez li dij nasekinim. Ev mînakek bû ji medya Tirka ku nêzîkî vê konferansê han bi reşkirin û pîskirin û derewkirin û bêbextîkirin û medya Tirk e xem nake. Yani ez çi bêjim yani medya dixuperî çe ku navî wî çi ye quzê kerê navî çi bû dostê xapû ê ku bi hevdûr e Dewlet Baxçelî. Ez ê çi jê yanî tê hêvî tin ne. Tu yanî ancak xwe wilo bi. Eger ne bi vî rengî bi hecêmayî me gerek mere bimînin. Gerek êrîşî Kurda bike û konferansê Kurda. Têkiliyekî di quncikekî di qehwakî di kafeyekî di Kurdekî û İsraîlî bigêjin hevdû hewar hewara Tirk a. Ew ê bikin qîr û hewar. Ev pir normal e. Kurd bisekinin na.
كرد لسر في كونفرانسي هاني تشتك دن آبابك تشتك دن نيجيك إسرائيلي ببن هر جاراك وكردكي وإسرائيلي بعفدور الرونشتن دانوستان كرن بينن بيراوان كون تشتي دكن نباشة حلوستا ويا صار وسستو بستو الكردار النباشة دبي ونجولو بيتر فشت قريا كردا وما في كردا بكن سر آستا دنياي وين دكارن چار كردستانا چيك نتاني كردستانك وين دكارن ايو ناكن كي جان جارا كونتاكت أزبم يعني سياسة مدارك بم ليكولينارك بم وإسرائيلي ورن كونتاكت بمربكن وقت سياسة مدار أسيبين برفوزي وانا بيش مو بشكيش ظلم وزوراك وكردا هاي أفهاربونا فارسا رجيما إيراني رجيما تركا رجيما جولاني لحنبري كردا سوجي وهي جميج ده جسالي شيستي وحفتي ده اگر كردستانك حبانا هلبته و دوستي دولة إسرائيل بانا بس نوكر ونكر ما غيرش از بمزي ولو بيجم باش كالا مديا خابوچي چواني زيگو بلكي مديا خابوچي تشتكي دن بيجه تشتكي خوش بيجه تشتكي ولو وتيفيه ولوش مديا خابوچي مردك تشتكي خوش درباره كردا ومافي كردا وكونتاكتين كردار تيفيه ولو هاي كالا بنرن بي يعني akşama apoçi açıl beş فرمو ev nivîskara hanê navê wê jî ez naxwazim navê yê xerab bikim yanî Nesrîn Akgül maqaleyekî de yanî akşam ku dewleta Tirkiye dertê a xapoçiya yê fînansekirina wê a xapoçî wekî berdewamiya Özgür Gündem û Gündem û ev rojnameyên xapoçiya ku ma naz dikin yanî ew jî êrişî vê konferansa hanê dikir vê meqaleyê hanê hey porkirê hey xwelîserê ana rojnameya Tirkiye hevalê doxuperî çek hevalê kî dixwazin hevalê Dewlet Bahçelî hevalê Recep Tayyip Erdogan êrişî vê konferansê bikin me fêm kir em heq didûban dijmin in keçê hey porkirê kî çi kirî ji ca te kî çi kirî yanî tu çima wilo êrîş dike kî çi kirî ji te tu çima wilo êrîşî vê konferansa hanê dike bere Tirk êrîş bikin xelas bû çû îte çi ye wilo li te zor hatiye ne rojnameya te yî ma ne rebena Xwedê ma dilber çi ye tu rebena Xwedê yî yanî êrîşî vê konferansa hanê bikû nizanim çû û reş bikû kesê bejdar û kesê amadekar û عيبي أو عيب أبو تشي أف خابو تشي ويك كنجيش برخو فري بكن ياو دبي هوشنگ رخني وي توج يوما مان الهمبري تشتين بفيرنجي إن الهمبري في سختكاريا هاني في رشكرنا هاني في بيبختيا هاني يوما مرچ بيجي يعني أشوا أولو نرما بم الهمبري كو أزمديا خابو تشي ومديا مهبي بدن برهبدو أمش هبدو وانش هبدو فرق نكن يعني وانش هفدو جدا نكن ها يعني مديا خابوچي ها مديا مخچلي يعني قپچي كامي ام افچوا يعني ميجي هفده دا بن biz خابوچي هنا بيستر لسر كرداتي حساب كرن وانا خابوچي لسر يعني لسر ما كرتين حساب كرن مخابن يعني شخور لي بنرن يعني بيتش ولو
değerlendirme o yorumu ولو خوش de nefesandiye خانم نسرین Akgül mala منی کاس چی بیجم از جوار بیل دسته وجواره دوه وجواره هما ونچل سر مدیا خاپوشید بجم بیش فرما مدیا خاپوچی جاره کدن نامه کی جبریز سروک نووی عبدالله باغچلی عبدالله اوجلان نامه کی شاندیه جبو عشیرین عربا کو سپاسیا وان دکه وان حمبیز دکه وان ماج دکه لسر پشتگیریا عشیرین عربا جبو قصدی اف تشتكي باش هر بيجي بريس عبد الله اوجلان مالاتا آوا ساعتا خوش به ما تشتكي باش جتديد تشتكي با اف نامه باش براستيد بيش مز نحن قادكم تشتكي باش عبد الله اوجلان نامه کی سپاسیه دستخوشیه جبو عشیری عربان رشاندی گلکی باش للآلیه کیدن اف فرس جبو جواکا خاپوچی و انتلکتولی وان و روشنامه وان وان ایل بنخطی جی ای سرخطی و بنخطی و ایل اوروبا و ای بلچیقا و ای امریکا جی و ای دانیمارکا و ای دانهاقی امی تیپا قا بیجین یعنی اف جبو وان اف برسیهان نها افنا دولتا ترک دخوازه عشیر عربا لهمبری قصده درخینه دولتا ترک خود شراندیه و خود راندی دخوازه او پیمانا ده آداره او کو قصده و مظلوم عبدی امزه کریه بجولانی ره او پیمان تیکه و روژه و پیک بی دولتا ترک وید خوازه آپو جیدی چه نامه کی دیشین نامه کی سپاسی جبو عشیرین عربا گلو افته واته یا ناکوکی النابرة آبو ودولة ترك بلكي آبو تشيولو بيجن أنا كوكي شروكي منت من كنترولات دولة ترك دي هفانا مشان دولة ترك دخوازة عشيرين عربا لدشي قصدي بسروكي مد بيجي سپاس جبش گريا عشيرين عربا جبو قصدي أبلغا ونجي بيتر شد خوازن نابريمه ور داري ور افنامه هاني ها كود آبو دردك هفو دريا دم پارتی و چقلماس پارتی دبن کنترولا میته دیه دبن کنترولا میته از زانم دبن کنترولا بری کدر که و میت کنترول دکه تشتکی دجی برجواندی دولت ترک تید هب ناهیل سادن ایدی آپو هاتیه ولو چوا ورمیشکرن لگوری بر بی کو میت جه بخوازجی ایدی خناس کریه چه بیجه و چه نبیجه چه لگوری برجواندی دولت ترک بیجه و چه لدجی برجواندی دولت ترک نبیجه اف نامه یاهانه هنک آپوچی گوتن کو بنرن سروکاتی ناخواز قصد سلاح خود تسلیم بکه نابری منا هرج مظلوم عبد وج صالح مسلم جو فوزال یوسف وج گرگر و کادروین پککی ایل روجاوای کردستان چرچرا آپوی بوان تلیفون داخبه و ضغطیل واندکه زو آپو سوز دایی دولت ترک دبیجه قصد علم بهیلن ازی چاره سریک دموکراتیک جوار ببینم ازی بهیلم خود تسلیم بکن خود تسلیمی دولتا رژیم سوری دولتا ترک اكو جولاني دبن كنترول عويدي يعني كسب رژیم سوری ریوه دبه لشامي تركن استخباراتي تركا شواكو آبو ریوه دبن جولاني جي ریوه دبن ما بس همش في مسألة هاني تليفون آبو
موبايلك وآبو كوب مظلوم عبدي رد آخذه كوب صالح مسلم را نظام صالح مسلم رد آخذ يا نازي برس بكم ويبرسب جمر ور يعني صالح مسلم جبر كنا البر تشتكي يعني كادروين بقى إيه عسكري إيه سياسي آبو وان رد آخذ ويدي سبان باخذ نهاوي جروبك يدين شيء بيشين جمع آبو كومسيونك يبيشين جمع آبو بشكي فرحتر آبو يحاول بده بچکی قاشو دنابرا دولتا ترک دو دنابرا قصده ده دنابرا دولتا جولانی ده رژیما جولانی و قصده ده اولو پرکی چه بگه ای بس پرکی جبو خاطره کی لگوری برجواندی کی لگوری برجواندی دولتا ترک ده دمین پیش ده روژ پیش ده بنرن آنا بلکی ایرو شانده چویه ایرو روژا دشنبه سه شنبه داخویانی درکevin wê di nava vê an daxuyaniyê hanê de tiştîn ku eleqeya wê bi Qesedê û rejîma Sûrî heye. Wê derkeve û dîsa dext li Qesedê were kirin. Qesed û Mezlûm Ebdî xwe biparêzin. Apû xêra we naxwaz. Hûn baş dizanin apû xêra Rojava naxwaze. Xêra Rojava bixwesta wê ji dewleta Tirk re bigotana bes. Wê ji dewleta Tirk re bigotana dexta xwe li ser Rojava rawestîn. Ez dewleta Tirk şermezar dikim ji ber ku êrişî Rojava dike. Wê tiştekî wilo bigotana. Apû dagirkirina Serêkaniyê şermezar nekir. Apû dagirkirina Efrînê şermezar nekir. Rexne nekir. Berdin şermezar kirin. Rexne nekir. Apû kuştina ne Sakîne Cansîs li Parîsê hat kuştin gotin mît wê kuştiye û nizanim çi dewleta Tirk apû vê jî şermezar nekir. Mane medya PKK got Rıza Altun û Ali Heydar Kaytan dewleta Tirk ban tasfiye kir. Medya PKK wilo got apû vê jî şermezar nekir. û nake. Apû tiştekî ev bîn ji mir carekî ji not û nehade heta roja îro ev 25 sal 26 sal ji nota gorişmê apû re bêjin ku dewleta Tirk bi tundî hikûmeta Tirk bi tundî apû wan şermezar kiriye. Derbarê bûyerekî tiştek tune. Dewleta Tirk şermezar kiribû ji bo Zebeşa. Çima Zebeş naxwe? Xapûyekî wilo yê qesed te we çi ji apû weqey we apû fêm nekiriye. Bi vî rengî hanê apû niha planên nû, dextên nû, şiklekî nû dibêje her carê ji dewlet soz dide dewleta Tirk li me bihêlin ez ê ji we çareser bikim. Silahê PKK jê bihêlim Cebîlbayî xwe teslîm bikim û redkara îlan û nizanim çi û hemû xulam min û zilam min û cem min û fabrîqeya min e û ez patronê wê im û ez ji wan re bêjim bimirin wê bijî xelas bû çû. Ev yek Qesede jî ev male ev dido dewleta Tirk bi ser bikeve û biyûk Tirkiye û biratiya gelê Kurd û Tirk û nizanim çi û Tirkleşme li ser Kurda pêk bî. Paratîkmeya apû, stratêjiya apû ji serî heya binî ev guh nedînê. Niha li gorî agahiyê gihaştine me rejîma Colanî û a Tirka ev bi tewsiyê Tirkan e. Rejîma Colanî li Almanya, li Belçîka, li Hollanda, li Brîtanya, li Washingtonê, li Parîsê, li Londonê ketine nav liv û tevgerekî dîplomasî çawa karta kampa holê ji destê Qesedê derxînin. Dibêjin çi? Dibêjin Qesede ev karta hanê dike bihane ji bo xwe pê biparêze, ji bo rewşa xwe pê biparêze kam vê kampa hanê ji destê wan derxînin bi vî rengî dixwazin dinyayê iqna bikin bi dizî liv û tevgerekî dîplomasînê dixwazin xelkê welatên Ewropa û welatên peywendîdar iqna bikin. Dibê Kurd jî Qesede jî di nav de. Dibê ew jî liv û tevgerekî wanî dîplomasî xurt hebe li dijî siyasetên dewleta Tirk û rejîma
جولاني حتى چه درجة بلاني وان هي بروجي وان هي از في از نزانم لي ايكو دفي واري هاني دي كار دكن ايكو آبو فهم كرني ياو مظلوم عبدي قيت آبو فهم نكري تنزان آبو شماله تنزانه يا اشتر راب مشتر آبو شروفه بكم يعني بيشتي في عمري هاني الهام احمد قيت نزانه خابوچي كچي لبري خو قهدار لما قهدار بك لا آبو بس قهدار بك لا آبو بس اس جبو خاطري عفريني دوزا قلي كرد روجا با اس فيد بيجم بس لخابو قهدار بكن هر شخول وندو خازم قهدار شخول رجب طيب اردوغان قهدار بكن ها رجب طيب اردوغان ها خابو عيني مسلسه وكي باكوريا قوتي بس لخابو قهدار بكن ليه قهدار بكن بس ارقوي قوبا بشن اگر ون مجبوري قهدار كرني بن ليه قهدار بكن سرقوي قوبا ون قهدار نكن دبيو قوبا باريسنجي هما ون لخابو قهدار نكن مظلوم عبدي تل خابو قهدار نك وتل زراف نيزيك نبي خابو دجيد واشتركا بيج اكس هرني چواج چوا یا ازنی دا کشتنا گله کادرویا حوال ابراهیم کالن حوال ابراهیم چارەسەریک دموکراتیک ji mazlûm re bibîne ji Şahîn heval Şahîn re bibîne Ibrahim Kalin jî wê jî rabihere çareserîk ji te re bibîne heval Ibrahim Kalin çareserîk demokratîk ji Êlam Mehmed re bibîne bi vî rengî niha lê guhdar bikin siyaset bikin apol li ser pişta we tîcaretê bi dewleta Tirk re dike hûn jî bi qasî xwe bin li gorî xwe bin û ji bo gelê xwe bin qey gelek e ez vê tenê ji we dixwazim حققه ناهێڵێ ینی ئارamiya civakî di hindirê Rojavayê Kurdistanê diçe xelkê wê derxînin û nizanim azadiya fîzîkî û azadiya fîzîkî heyê kolî ser no çi azadiya fîzîkî azadiya xapotê de ye mezlûm Ebdê netê de ye mezlûm Ebdê dibin kontrola yanî xwe diparêze Emerîkî wî diparêzin ji PKK Emerîkî wî diparêzin ji Daeş Emerîkî wî diparêzin ji Tirka ew ne azad û apo azad xapo azad hûn çi azadiya fîzîkî û azadiya nefîzîkî û nizanim çi yanî ew naxwaz derkeve êdî eyb e ev zarokê xelkê gunehin ji xwe lê binirin yanî belkî heqxa wêne ne zelal be lê duruşmeyên li ser hatine nivîsandin konferansa yanî xuyayê ev salona hanê konferansekî lê hatiye li darxistin lê ew wêneyên ê konferansê ew duruşmeyên konferansê ranekirine yanî a ciwanên şoreşker dibêje çi rola ciwana di şerê gel ê şoreşger de ku ro heyî xwelî ser no şerê gelê şoreşger li bakur va tê sekilandine şerê gelê şoreşger tê li Kurd vê têkî maşte heyê til Çînêyê maşte heyê til pîroyê til tê şerê gelê şoreşger tê Vêtnamê ma til Kurê ma tu ji xwe napirse duruşmeyên dibêje çi bi organîzekirina şerê gelê şoreşger em serkeftina şerê azadiyê misoger dikin û rêzgarkirina serokxap û a fîzîkî misoger dikin şerê gelê şoreşger ev duruşmeyên hanê ji xwe vegerin wêneya û ji xwe lê binirin bê çi anîne serê xelkê û zarokê xelkê tînin di van saro maronê hanê de wan perwerde dikin ana Salih Muslim li van wêneyê han dinere qey ji ber xwe felî nake
قەی نابێژی کو یعنی ئەو چ بێژم یعنی ئیدیۆلۆژیکردنا زارۆکە ئەس نابێژم چەکدارکردنا زارۆکە دڕا بە زارۆکە پەروەردە بکە دبن بانên van diruşmeyên ginî diruşmeyên xarûmarû ya heybî ji were ya îdî ana ev wêneyên hanê ev vê rewşa hanê qey hûn ji xwe re nabêjin ana biçin medya ereb bi zimanê ana ez bikarim bi zimanê erebî ez rexne bikim hûn ê bêjin wela li dijî qesedeyê li dijî Kurdayê li dijî mafê Kurdayê li doza gelê Kurd û Kurda firotiyê hey xwelîser no deje wan bielmînin bere bes dev ji van kiryarê xwe yê genî berdin dev ji van kiryarê genî berdin ji bo ku mere bes wan rexne bike yaw maf hale ev wan zarokê reben wan xistinê vî halî di van salonê hanê dibin van diruşmê hanê de azadiya û peyede ji mir wê rabe tişta azadiya fîzîkî kur û hey xwelîser peyede kî serokê wê Salih Mislim bere li Amedê li Mêrdînê bere li gundê Xapû bere li Urfa xwasa xwepêşandan çêbin ji bo azadiya fîzîkî ew qey azadiya fîzîkî a Xapû bi serê Kobanê ketiye bi serê Qamişlo ketiye qey hûn ji ber xwe felî nakin yaw ya wela ev rexnê hanê me ji kevirê gîr bigotin niha ev kevir biçekî wilo bibû xwedî aqil û mejî û li xwe vegiriye û xwe rexne bikirane ev hûn çi ne van kiryarê han bi vê rewşa hanê jî mirov matmayî dimîne mirov heyîrî dimîne mirov nemazane çi bike biparêze nabe rexne bike valayê bi zimanê erebî tu bêje ê mamoste tu çima tu rexne dikî bi zimanê erebî tu feyde dide dijmina ê rihê mamoste dilê mamoste pişik û kezeba mamoste ji van biraderê xwe re bêje bere ferî bikin bere şerm bikin gunehê guneh ev halê van zarokê han guneh e rewşa ku civaka Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji bin serê PKK ketiye ev gel gunehin yaw ne av xwe wek xelkê av vedixwin ne elektrîk û ceyran heye ne kar heye ne xizmetguzarî heye ne tenduristî wek xelkê ev 10-12 salê ekonomiya herêmê di destê wan de yaw şermê yaw şerm e ev çi yani ev xwelîseriya demokratîk a ku ra bi zaroka tê xivî halê hanê neeybî yaw ne feyde yani ana hûn fedî nakin hûn van wêneyê hanê tewşa belav jî dikin û logoya ronahî jî datînin serê ana Newaf Xelîl Qurban tişmiştê hanê dibîne ana ji xwe fedî nakin nabêje eyb e Newaf Xelîl bi Aldar Xelîl bi Rêdor Xelîl bi kî jî Xelîl bi yani Taha Xelîl bi van wêneyê hanê dibînin qey nabêjin yaw eyb e wela hûn me biçûk dikin hûn me rûreş dikin li hemberî xelkê li hemberî hoşengosê ama yani bes dev ji wan van finas minasê genî ber şerê gelê şoreşgerî çi hey xwelîserin û şerê gelê şoreşgerî yaw şerê gelê şoreşgerî mayê divê dema teknîka dinyayê û nizanim çi û rola artêşa mayî ji mir şerê gelê ê şoreşkerî ji mir xelkê perwerde dikin vir berde dikin yaw eyb li vir estêm da ya vê xelekê heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de bimîne